Tariki 24 mweri-inĩ wa 11 mwaka muhituku nirio Caroline Aluoch aratuika aumagarire nginyagia Saudi Arabia kuri ethete wira wa nyumba. Aciari ake marauga ni mareganite na thabari iyo no akihinyiriria ni nginyagia thie niguo hote kwiyethera bithi ya university. Mieri mugwanja thutha ucio Karo acoketio guku bururi-ini ari ithanduku-ini gutigirira mwiri wake ni wakinya. Aciari ake marauga rukoretwo ruri rugendo ruritu na rwa kieha. Wanasema kwamba huyu ako na polisi na wanalindwa vizuri, na kumbe this lady is already dead. Wakatuficha. Thiku cia muthia kwaraniria na Karo, andu a nyumba yake marauga ni akoretwo agiteta ni kunyamario ni aria mamwandikite kumana na nguraro iria ageire thutha wa kugwa ari ngathi iguru akiruta wira wa kuhura dirisha. Naniambia hao watu walikuwa wanapanga kumuua, kuona hivyo akatoroka, kujaribu kutoroka aende report kwa police station, wakamnyang'anya simu kila kitu, then alipata tu nafasi ya kwenda police station kufika. Ripoti iria heanitwo ni Ministry ya Ugima wa Mwiri bururi-ini ucio ni ati Karo ni kwiruta erutire muoyo. Ripoti iria ikirirwo nganja ni andu a nyumba yake. And we are asking the government to intervene because we don't have faith in this report that has been shared. Kuringana na ruhonge rwa kuruirira ihoto cia umundu rwa Haki Africa, airitu aingi guku bururi-ini ni maguciriirio na njira nene ni mawira maria maronekana nja wa bururi. Ona gutuika aingi maumagara maracoka gwetha uria mangicoka na mucii kumana na mathina maingi maria maratungana namo. Wanasema wanateswa, wananyimwa chakula na wameambiwa hawataletwa Kenya, lazima wafanye kazi. Na swali ambao tunaomba kuuliza serikali, kwani ni lazima mtu afanye kazi Saudia? Kama mmekosana na mwajiri wako ni vizuri urudishwe. Uthuthuria wa mwiri ameba family no mahinyiriirie ni nginyagia wiko niguo mamenye kiria kiarire mwana wao. No mbere ndaya makauga ni nginyanagia uthuthuria wa DNA wa bewiko kuona Karo ria maumagariria gathukume marauga tiwe mareheirwo amu marona ta hinjite na agakuhiha. Girifo tera Inoro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.